Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maula Nongkwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ke Dorbar jong right saukur Nongkseh hapok ke Jingkynnoh jong ubasan Nongkseh Nathaniel thank you kala Pynshai pajba leng bakilat patai kubor bagi Jingkynnoh jong uba Jokin Kurkalang Halor ke Jingkam trai ya ke jaka balabu ya ke top bansam bam di syakishnong Nongkseh kilong ki don nongrim bat ki shisha kat kum ki kot kisla ki ba ke Dorbar right saukur Nongkseh kadon Hagani ke jingya kendo bat kilat patai kubor jong ganong ba kabalalong hak singi sajan ka khanyu tarik risau arjar arpo hapo yeng crash jong ka seng balang kentai Nongkseh uba AI tangkiu lani uba yu rangba shnong Nongkseh ula kedau ya ke jing deko jong gibor ka ain ban lap bat kem ya gibriu ki badon kti ban penjabo ya ke umbam ka badon hak top ya ka ba uba Jokin ula kamtrai Ubasan Nongkseh hak jing Pynshai Halor kani ulaong bagajaka kabadai ke revenue land jong ke sarkar kahap hapo upur usam jong ke right saukur Nongkseh bat ke jingkam jong uba Jokin Kurkalang bakadai ke nonggenti bau layok peteng na kikur kamlong ke pasisha kiwei kirang ba balai don lang hagani ke dok pai sngi ki kintup yo ba Everest tangkiu bat uba bajrim rumnong kirang ba right jong ke right saukur Nongkseh ke jing khot ngi ne ka press conference ada por along tang kniat ngi Pynshai Halor ketika Jaka jogi yang tehanin kebang isna top la isna top mentala kumba aksan lai pusnem aga jaka hang dia po jan especially lai merte keba ka revenue development ka jap ai ngi bat la Pynshai ka top tak PhD department kam klaya kumtu kumjudon studio dan rei ho asnam ajar khat pra kiwi kibdiu ba mengimtip kilawan tep mobil ti ka top jungi Tegila file case, jadi haduk mentar ni pakam simdan kanu dak action lagi lega district administration lagi wadaka jadi di polis pakai orang kemba arah jari yang ini kalas pak yang ini kalas pak yang hari kedon dia bagila te mobil kumtu ladon jingma ke sinong ke tau dan nomor kata kadau ni ku ke sinong ni lamut ban ila ke ada jingkynnoh tante Anggota masyarakat persyarat juga surau. Dengan akhir jika jingkynnoh tu ngikir dari jingkynnoh tempuli di lentang, ikut sosi iba tangski bobot ladon maupun perano. Di kita samlah jika betul stay bulan tiar juga senang, kira yo i gini dong penjat, bagi i beri dua Jokin Kurkalang, bakstong try juga dia beli mau di. Bagi beliau juga kat orang kira pun prai di jingkynnoh. Dia berlapan pra Jingkynnoh ngila file FIR Police Department dan dia haduk mentak polis pulau di Palai LUM dan dia kemasusi long bagi ini sehingga press conference kebau kam bertiga jaka di Jong tiga jaka kam dia setiap Jong la ai ngi dekat Revenue Department bau pimta arsal le posnem di nombor kata-kata ketika jaka kam dia setiap Jong boleh benar senang putai Teka detail juga jaka ka jelau try juga jaka hanya kepuaru basan Nongkseh uns agi juga capi kepuar. Teka Dorbar right saukur Nongkseh kumba Jingkynnoh hamlet kuturpu dan grup ka jaka jong Jokin Kurkalang kumba Jingkynnoh henry kelas na jingkir menyadai la ka jong katop bam di jong Nongkseh kepada nang teh hapo laimer right saukur Nongkseh. Ketika jaka badan ka umdi jong ka Nongkseh kadai ka revenue land ko la tip kum ka perda state bat ka tom umdi jong Nong peladan hang tei mentala khambun snam ba tiada mun shwa kini ginong elam Nong kila lipan jaka na ka sarkar bat penhe bat penbha susu ya ka top bat ka sarkar ru kala ai ke jimunjur kala IT kumba siajar south square meter sya ka Dorbar right saukur Nongkseh bat kala pen kamtiru ya ka PhD department bahkan pensiunan sendan da ka top RCC ringkat bat ka filter house nam kat kendai spa prokondai kini gitu der pede bahkan niru hang ni kidan lang mo henrai galong ka ba Jokin Kurkalang nanu ketika por kat kendai spa prokondai ulas dang men kam trai ketika jaka bat house nam kat kendai spa kendai buwe ulah mudui ya ka sarkar bat ya ka Dorbar right saukur ban persya ya ka jingtu ban snai ya ka top umdi Di hadin kuntai la gajing bisyar jong asistan jong DC hadin gajing bisyar punya ikut kisla bercim sakiru na kirang barat
Nongkseh kelarai ban program yo Jokin lingba ka miss case number 95 SH of 91 dated San Real San kendai spa kana kupra. Te nala kata uni brio lalet ujur so shaka high court but kayeng bisa badan burom lingba ka civil revision number 34 SH arhajar dated line yo arhajar kala kentaj ya jing ujur but bukut nasional ya ketika bukut duma persya ya sarkar bani ka Dorbar rai sokur te ka Dorbar rai sokur klasim ya karai bansna jing ker ya ketika jaka badan sapang sethi jong kata kalong nomor kalong lain han but kadon ke jing ngai jing im jong kinong pat nong song ki badi nomor ba dangshan house nam arhajar khatra ladon ki runar ki ba gathe da ka mobil hang teka tok di henry ha ka khatway benai agos arhajar alpo Jokin Kurkalang bat ka kunhu ju kilapun prai ketika jingkir ke jong katok te kalong kai ke ba solungo ba tu brio hadin ka tapu slam ba ka top di kelayeng udang nur banwan kam ketika jaka bat nakaliang jong Dorbar sokur Nongkseh ru ngiladap ada ka fire te ka jingkam jong Jokin bakati ke jaka ka de ka khando kur jong ki nadu ki pateng barem bat ka bahap apo ka snong lum pleng kalong ka bobak kla bat ka baklam nong rem nomor kate ka revenue lan ka ha apo uput usam jong karai sokur Nongkseh bat kidaru gikot kislawan Pynshai ini kat kum ka political case nomor 6 pak handri nadu usdam khat khandai pak khatsan bat ya kani la penskam du usia meliam lingba ka order dated nomor MSB 63 dated San Julai arja kanyo keniat ketika lum pedang kadai tang kawai nak kintot kebahab lang ne apa ka ni ka right sokur Nongkseh ndrei la shu aisnong ye kai kham dadan kanu ka jingbet nakaliang jong kini urang wasnong barim jong kalum pedang ru la ai ka jingtho sagi ka Dorbar right sokur bat kerpat penhap yang ye kani ka snong lum pedang hapo ka right sokur Nongkseh te ka jingkam jong Jokin ba ka sarkar ka phawan sim sarpho tong ka bai wai ka Dorbar rai sokur kamla banong ei nomor kate ka kamkur jong ki Kurkalang ki baladab die bat ai wai sarkar ya ka khendokur jong ki bahap apo ka rai beliam bat bodan sabar jong ka rai sokur Nongkseh ke katkum gidulen ki bala bat Pynshai gidulen hang ne lalap wa kate ka jaka kamu Jokin Kurkalang kade ka Perda state bat ka jinghe jaka kadan kumba 7.92 akas Padang tay gidan hadu mentaki office sarkar bakan thup ya ka office jong ka Central Seismological Observatory Government of India ka baladon nadu usnam ka khandai pasan puwe bar ka jinghe jong ketika office kalong kumba lai point 22 akas ka Shastri Memorial Dispensary bar ka jinghe jong ka kalong kumba siakar nganta kadan so ka Bormanik Opportunity College bar ka jinghe jong ka kalong kumba siakar Nala kata ka don ru ka sa katok jong ka sinong Nongkseh ka filter kebahe kumba 1000 square meter te khniat nakiti jaka ka balat ka dan sapang common nak ka jong ka tu ka Perda estate ka dan 7.92 akas kumba siakar tam e uni Jokin ula wan kan kam try but how de gidukan badak bapni ba kam ba kate ka jaka khendokur jong ki Kurkalang bat kenoru ba ki rang basnong ba ki larem kis nomor ba ki khamle khat hajir henry ka jingsi shahi kalong ba kate ka jaka ka de ka revenue lan bat Jokin ada beram ka civil suit bat kumjuru ka appeal hapo ka high court kumta halor kiti gi Pynshai bat hadin ba bangila syong perkhat ba nakaliang jong ka executive committee jong ka Dorbar rai sokur larai ban bu jikar pat lingba ki jingtho saka revenue department bat ki wei de ki bos sarkar ban simkhia bat weng mardor dot ikite ki jingtei bi an jong Jokin Kurkalang bat IT no ya kate ke jaka bat pinhe susu ya ka Shastri Memorial State Dispensary ke badan hangtai nomor kate ke dispensary kalong ka ba wei lagi jaka ajing semar jong sarkar da benta jong palat 800,000 mut ki brio ki bisyong basa ha ka sinong marjan bakon thop lang ya ka lomoba umlangka nomlong laimesh tang saumer sanmer bakum tatar kajinghe jong katai kajing pun ya ketiga dispensary kalong ka badan kam bat kerki khamtam kani ka por badan kani ka pandemic crisis bat kani rabu shibu ni pa ba khamtam le kite ki long bi barmet kalian jongi bunsin ngila kli nomor ba ngila kli bor bat maki ki ong ba kes kila ada register Andre hadu mentaru ki aidau kumni ki aidau kumtai hadu mentaru ki kamparle ru ya kani ka hawer bede kani ka kam pi perkhat abakla don ki bring bothe atau mobil mobil ti top jongi jakat pra awan lum ni ki VIP berkhoi kirwan police officer kirwan ki na kini tai berkhoi kila kula ba simak action be na do aja kat pra ka basusi ngi BP kini ka investigation ni police long top show ba hajing ma jongi
kislang suki do kata-kata. Bat hadu mendar ke palap thang wei beliau ba. Tek mobil lantai. Pingi ni sosi jingkai polis buat ke adjusted mission jadi. Hatu po dan chat tek mobil ga top jingkai Minister Petsi umangan petkel bahan blokai. Mulai dari Nongkseh apa pening po katan selong blokai. Baik kita ngin petkel bahan blokai. That is just like that. Mungkin ni luar. Tapi ni yang perlu kita senang jangi punya. Kia tempoh di lentang. Firman tiang bahawa tengi siam di Jakarta berlain. Kiberiu sangkai lai pujai. Mungkin bayi. Dan tak kalian jangi senang nak penjul gini lighting tu, lighting kalau biang bah. Dan dia ke Jakarta nak lighting tu. Dia kata ke inaction di polis yang perlu ngibin kia dia kata. Dia buat hadir bala kia yang penperau Kurkalang tu ngila file by FIR. Dia susi benar tu muda action tu. Dia kata siam jungi sekantian ngin ong bangim la action yang ajik lagi. Polis buat ke district administration.